A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ponašanje pri ulasku i izlasku. Kojoj strani musliman daje prednost? Musliman uvijek daje prednost desnoj strani. Zašto dajemo prednost desnoj strani? Zato što je to radio i naš poslanik Muhammed a.s. Muhammed a.s. je u svim stvarima davao prednost desnoj strani u svakom poslu koliko god je mogao. Desna strana je strana meleka, dobrih Allahovih stvorenja koji nas nagovaraju na dobro. Lijeva strana je strana prokletog šejtana koji nas nagovara na loše. Zato mi dajemo prednost desnoj strani. Zbog toga mi desnom nogom ulazimo u kuću ili stan, desnom nogom ulazimo u džamiju, desnom nogom ulazimo u školu, desnom nogom ulazimo u mekteb. Lijevom nogom izlazimo iz kuće ili stana, lijevom nogom izlazimo iz džamije, lijevom nogom izlazimo iz škole i lijevom nogom izlazimo iz mekteba. Kakvo je ponašanje pri ulasku u kupatilo ili WC? U kupatilo ulazimo lijevom nogom i prije ulaska proučimo dovu Allahumme inni a'udhu bike minal hubuthi wal habaithi. Allahu moj, kod tebe tražim utočište od muških i ženskih šejtana. Još jednom, u kupatilo ulazimo lijevom nogom i prije ulaska proučimo dovu Allahumme inni a'udhu bike minal hubuthi wal habaithi. Allahu moj, kod tebe tražim utočište od muških i ženskih šejtana. Kakvo je ponašanje pri izlasku iz kupatila ili WC-a? Iz kupatila izlazimo desnom nogom, a zatim izgovorimo gufraneke, tvoj oprost tražim, moj gospodaru. Još jednom, iz kupatila izlazimo desnom nogom, a zatim izgovorimo gufraneke, tvoj oprost tražim, moj gospodaru. Ponovimo kroz pitanja. Kojoj strani musliman daje prednost? Musliman uvijek daje prednost desnoj strani. Zašto dajemo prednost desnoj strani? Zato što je to radio i naš poslanik Muhammed a.s. Muhammed a.s. je u svim stvarima davao prednost desnoj strani u svakom poslu koliko god je mogao. Koja je strana meleka, a koja strana šejtana? Desna strana je strana meleka, dobrih Allahovih stvorenja koji nas nagovaraju na dobro. Lijeva strana je strana prokletog šejtana koji nas nagovara na loše. Gdje ulazimo desnom nogom? Desnom nogom ulazimo u kuću ili stan, desnom nogom ulazimo u džamiju, desnom nogom ulazimo u školu, desnom nogom ulazimo u mekteb. Odakle izlazimo lijevom nogom? Lijevom nogom izlazimo iz kuće ili stana, lijevom nogom izlazimo iz džamije, lijevom nogom izlazimo iz škole, lijevom nogom izlazimo iz mekteba. Kakvo je ponašanje pri ulasku u kupatilo ili WC? U kupatilo ulazimo lijevom nogom i prije ulaska proučimo dovu
Allahumme inni a'udhu bike minal hubuthi wal habaithi. Allahu moj, kod tebe tražim utočište od muških i ženskih šeitana. Kako je ponašanje pri izlasku iz kupatila ili WC-a? Iz kupatila izlazimo desnom nogom, a zatim izgovorimo gufraneke, tvoj oprost tražim, moj gospodaru. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.